بله تماشاوان برز لسروی مجاره از برای خوب بدم هر دو میوان خواه سیاستمدار محمد عبدالرحمن کنوک جه باکوری کردستان هر وها سیاستمدار و نویسکار جان کورت جه آلمانیا هون هر دو بخیراتن ما مصطفى محمد جه جمتا زي دست پی بکم فشارا پککی و پیده لسر مالباطن هزن پشمرگین لشکر روش هون چاوا شروع ودکن هون وکو سیاستمدار کی باکوری کردستانه جدما کو پککی هاتیه روجاوای کردستان دسالتداری جه رژیما سوریه ورگرتیه چاوا خدمتا رژیما سوریه کر و گلو چاو یعنی پرست فردا کی ناندوزه کی مرتزقه چاوا خدمتا رژیما سوریه و داگیرکرین کردستانی کرن ایوار باش ایوار باش سپاس کم بوی ویدر فتح و دامه سپاس بوده یعنی PKK سروک PKK عبدالله öcalan 1970 نه پاییز سال 1970 هاده بله باکونی کردستانی در بازی روجاوای کردستانی بو دور ده پیوندی خواه به مخابرات سوریه را داتینه و جمیل اساد را دخبته و کاروباری وان حیا ایرو تو ناکوکی جدید نبره وان و رژیم سوریه در نکردنه بله هم کار وی بیجن او بخوجی اشکرات کند بری ویگا و بهوز اردالجی داخویانه کی او کرد و بری چنده کی جمیل بایق جی دیسا داخویانه یک دا چاپمنیه و اما تکلیه ما هر دم لگر رژیم سوریه باشه بله و نهاجی باشه و تجاری تکلیه ما بونه خرا نبونه و یا خراجی نبن yani Ravşa PKK Rojavay Kurdistani eva yani PKK Rojavay Kurdistani pişta Xudaya muhaberata Suriye u Roja pişta Xudaya muhaberata Suriye pede evi zak daniye ser Kurde Rojava Kurde ku ne PKK ne Kurde ku Kurdperverin u Drebaza Barzani dene Kurde Demokrat اوان زخت مزن داينا سروان وقلقي تعديل وان كرنا وحتى هوالي خوجي قلقي ببختي وبشقريا اليكاريا مخابرات هيك يوكا ممش شنر كو اوجي ريبركي PKK قتيا ما مصطفى محمد لهمبر چه خدمات رژیم سوریه کرن لهمبر چه لهمبر پرایان لهمبر چه او خدمات پیشکشی رژیم سوریه کرن لدیجی کردن کرد پرور وقت بیجی بله yani PKK reyxistine ki hakikaten tavanbare yani revebriya PKK despeke de geleki Kürde xwenas Kürde netewjî kadroya netewjî nava PKK'de bûn lêbelê di nava pêvajoyekî de Apo û behbalbendê xwe ve wan kadroyê nav PKK de ê neteweperest û yê Kurdistanî hemî wana tasfiye kirin yani wan tune kirin PKK li Sûriyê ne ji bo berjewendiya milletê Kurd maye yani ji ber xwe dibêjin ki efendim me Sûriye re îtîfaq kir ji ber ku em Bakurê Kurdistanê têkoşînê bimeşînin Lebele tekoşine vani Bakurê Kurdistanê jî dibin ewkê yani ew ne tekoşînekî bi rastî tekoşînekî ji bo milletê Kurd e PKK rêxistinekî bi rastî rêxistinekî gelekî tevlî heve yani sedem çi ye ku PKK bi tenê dijmantiya hêzên ku kar ji bo rêzgarîkirina Kurdistanê dikin sedem çi ye dijmantiya wan hêzan dikin مبست و آرمان جه چیه؟ سبب وی دیاره PKK yani her deri eşkeret verecek, denge ki blind verecek. Recep naxwazin devleta Kurdî çêbe. Devleta ka serbixwe em dijê wî ne. Êka ji ber çî dijê wî ye bilanca rêya giştî vî ew bike yani servî henekî tefekkür bike. Ji ber çî 100,000 zêde xortê Kurda daye kuştin, daye şehîd kirin em bêjin. Zanî û dibêje em devleta Kurdî naxwazin. Madem wisa ji ber çî xortê Kurda kişande çiyayê Kurdistanê û çiyayê Kurdistanê de
هەو چەند بدە هەزاران سەد هەزار بێتر خورتێ کوردە وەدا کوشتن ji ber çi yani ya PKK birastî PKK heger ji bo dewleta Kurdî mamosta Mihemed heger ji bo dewleta Kurdistanî kar nakin baş e ji bo çi kar dikin xizmeta wan ji bo kê ye çi kar dikin ez bêjim ez bersîva te bidim ev Yalçın küçük e profesörekî Tirk e çepgir e lê belê sîxur e yani casus e nav rêxistinê çepê Tirka de û taybetî jî nav PKK de pisala köye beqayê cem apomaye û aqildanê apo bû demekî beqayê yanî ew bi xwe dibêje di eweka xwe de dibêje di vîdeoya xwe de dibêje geleke dewleta Tirk ew dewleta Kurdî ku Mesûd Barzanî çêkiriye li hemberê wî şerekî perdekirî bimeşîne şerê perdekirî çi ye yani rast û rast ne dewlet şerê dewleta Kurdistana başûr bike lûrê dewlet çêbûye geleke dewleta Tirk şerekî bi perde şerekî serî ew bike bi veşartî bike çi ye şerê veşartî ev e rêxistinek tê bêxî bin bandora xwe têwê ew rêxistin şer veke li hember dewleta Kurdistanê ev e tiştê dibêjin ev e yanî mesela mînakek bidim 1925 heya 1937 li Bakurê Kurdistanê pîlanê îslaheta şerqê hene ew pîlan bi xef hatine çêkirin Mustafa Kemal û İsmet Paşa ew rayedarê wê demê pîlanekî bi xef e wî pîlanî bi destê xwe dane çêkirin bi hêzê xwe dane çêkirin ez vî tamam bikim mamosta ez dewama bînim werim 1970 pê de PKK dertê ew wê demê çi bû armanca wê pîlana îslaheta şerqê armancê wan hedefê wan rêxistinê Kurda bûn rêxistinê netew bûn û şêx û eşîr û begê Kurda bûn PKK salê hefteyê de derket armanca yek armanca PKK'ye bû rêxistinê Kurda bûn û şêx û beg û eşîrê malmezinê Kurda bûn evê hanê gelek em ji vî tiştekî ji xwe re derxin sûdekî ji vî derxin yani PKK tiştê ku 1925 û 37 de dewleta Tirk bi hêzê xwe bi xef çêkir îro bi destê PKK de çêkirin yani tarîfa PKK em dikarin wisa ne kirin yani bel mamosta Mihemed yani derbarê Rojavayê Kurdistanê çarenivîsa bajarên ku wek Kobanê û Qamişlo wê çi be hevdemê ku PKK li wê derê heye me dît ku Efrîn bi sedema PKK çû kede bi destê Tirkiyê serê Kaniyê çû girê spî çû niha dîsa jî Kobanê û Qamişlo û bajarên dî Amûdê û Dêrîkê çarenivîsa van bajaran wê çi be madam ku PKK li wan bajaran amade ye çarenivîsa van bajara yani Pêşmergê Roj kurê zar wê Rojavayê Kurdistanê ne PKK ji Bakurê Kurdistanê çûye Başûrê Kurdistanê li wir helwesta dike li wirê çalakiya dike li hember dewleta Kurd dibêje ma çî mafê hûn vîlme dikin ji Bakurê Kurdistanê çûne ê Pêşmergê Roj ew bi xwe yê Rojavayê Kurdistanê ne wextê ku PKK dibêje qîma min nayê yani mamosta tu dibînî ku çareserî bi vegera hêzên Pêşmergeyên Roj e belê çareserî bi ewa Pêşmergeyê Roj e yani îro ev pîlanê ku Rojavayê Kurdistanê çêdibe esasê wî yani ev pîlan li hember serkeftina Başûrê Kurdistanê jî ji ber çi eger Başûrê Kurdistan Rojavayê Kurdistan mil bin bi hevdîre xwe bigîjine behra spî ji bo her çar perçê Kurdistanê serkeftinekî mezin e dewlet vî İran jî vî baş zane Tirkiye jî vî baş zane dewletê dagirker hemî vî baş dizanin vî pîlanî ser PKK de bikar tînin ji bo ku Kurdê Başûr û Kurdê Rojava bi ser nekevin nav Kurdê Başûr û Kurdê Rojava de yekîtiyek çênebe û xwe nekîjîne behra spî yani armanc ev e hemî siyaseta van dewletê dagirker ser ev e geleke Kurd hemî divir de hişyar bin yani heta ku PKK hebe derencam wê çi bin yani karasetên ku em bêjin çar parçeyên Kurdistanê nexasim li Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê yani
قوناغ و برف چه آستکی و بچه حياكو هبه يعني بكماليسية تركارة باكوري كردستان كماليسية تركارة دمشة لقانديل بدولة إيران رد دمشة بله والباشوري كردستان ديسا بدولة إيران رد دمشة والروجابا ديسا برجمة شامي رد دمشة PKK وكا هر چار پرچه كردستاني وكا تفگركي خود نشاندان لبل روجا دركتي حياة إيرو نا لهمبر إيراني نا لهمبر إراقي نا لهمبر سوريا يك آخافتنا كيوي يك قوتنا كيوي يك شكي كيوي كسي نديتيا بله اف حمي فرن زاني حمي فرن قالك سباس ربري PKK عبد الله جلال بصدا روبل نفيسوية انا دبجا إيران وسوريا وإيراق دبي استراتيجيك دوستي منا لهمبر امبرياليزم استراتيجيك دوستي منا بله بصدان روبل نفيسي عبد الله جلالنا بلا برين الكتاب وي نفيسي وي برين بصدان روبل نفيسي وي انا لهمبر امبرياليزم روجلات نافين ده شورشكي اكتوبر ام افكار بينن دبجا ومتفق مجي دبي طهران وبغداد وشام بله يعني PKK وكا اوكك درايك جديدة ناف جلدة وصا اوكك دانيكو لهر شر دولتا اوي هي لبلي مخابن بتو يك دولتا كده تو اوكيتنا شرعية تركيا جي شركي لهواتيا او رايدارية تركا او دولتا كود بابديرا شركي لهواتي داتين شركي بن كنترول ده قالك سباس جبو سياسة مدار كرد جنرال تركا اعتراف کرد گویمه آرمانجا ما نه PKK جبو ما نه تشتکه آرمانجا ما ام کرده باکور لدجه برزانیا بکار بینن او خیره PKK ام بسرکتن بله جنرال تركا بيجا بلي باشوي كي تركا قالك سباس جبو مع محمد عبد الرحمن كونوك سياسة مدار كرد جبا كوري كردستان